pararei po me no piti pene ahuruma piti. Reho poama no te whaaru e a Yehova i taho o hia mai ai e titata. E i toitoa era te patireia ia reho poama, wa eta era o Yeho, wa whaaru e hora o ia e itra e ratoa i te ture a Yehova. E tai era i te pai o te matahiti o te ar ira o reho poama, wa haere maira te ar i o aifitira o titata, e rave ia Yerutarema, no te mea ua hara ratou ia Yehova. E nā pere o oho e ahuru mapiti te tautani, e ono ahuru i te tautani i te whea pua ahoro whenua. E te whea atu oi haere atu o maimai ai whiti maira. E ita e hope ia tai o. Tō rupi, e tō tuti, e tō tuta. E paua era te mau oirei wha ita e tō iutara, haere maira i Yerutarema. Wa haere maira te maia pero whetai a reho poamara. E te hui tāwana atua o Iuta. I putuputu i Yerutarema ia titata. E ua prau atura ia ratou. Te prau maira Yehova. Ua whaaru e mai o tō iau. E te waihone iau ia o tō i te rima o titata. E otia era te reira, te hui atira o itera era e te ari, ua whaahai ahi hore ia rato iho. E ua na oa era rato. E prauti ata Yehova. E iahi o maira Yehova e ua whaahai ai rato iho. Ua tae maira te prau a Yehova ia te maia na o maira. Ua whaahai a rato ia rato iho. E te ienei, e ore rato e pau iau. E horu atu rāwau i te teima aora i tino rato. E ore ho ita uriri e mani ihu atu i ni aia Yerutarema i te rima o titata. E riro rā rato e ta vini nona, ia i te rato i ta ura ohipa, e te ohipa a te teimo patire ia e era. Ua haere mai rata wār i o aifitira o titata e rave ia Yerutarema. E ua hopoi e aturei te mau tau o te whare o Yehova. E te tau atu o te whare o te ari. Ua whahope ro atura. E ua hopoi atu ai te mau paruru auro i hamanihi ai toromona. E ua hamani hora te ar ira o reho poa mai te paruru veo e i mono mai. E ua atura i te rima o te tia i rahi. O te tia i te tomor au te whare o te ari. E ua tomoan a te ar i roto i te whare o Yehova, ua ti mai te whaehau e ua whaho e mai a i roto i te piha o te mautiai. E ia whahai a o ia nei ho, ua whariu ea era Yehova i tona riri, ai tā era i rawe hua mai ana ia pohe, e i iuta atu arahu i te huru maitai i reira. E tā era tawar i rao reho puama, e hau ho i tāna i Yerutarema. Ua tae reho puama i te maha ahuru maho e o tōna mataiti, i ar i ai oia. Ho e ahuru mahetu o na mataiti te ar i a i Yerutarema. I te oirei haap ohia e Yehova, no roto i te mau o puatua o Iteraera, e i reira tōnei oa vaiai. E tōna metua vaine o na amate i oa, e ati amona. E warawe o iei te ino, no te mea ai tatona a au i au tamau i te imi a Yehova. E te mau praua reho puama, te mata meha i e tēnu atu i te hope ara. E ere anei wau ti te papa e hiei roto i te puta te mai a perofeta. E i ta ito hi ora, i te prautai o i te wira. E aurea era reho puama e yero puama i whaia i te tamai. Ua tautoi hora reho puama i o nara mau metua, e tanuhia i hora i roto i te oire o tawita. Monohia era o iei te hau i te tamaitira ia apia.
C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.